pi ora ki em ni hoi mandawan pi silia susna citai kan bas ni mentayong na kersan ong wo pidau election ngamlena ka kamem pis yang banghi de ebi kersan ka krek ki andre wo de paya ka yo ben ki brui ka parti yang i ho paya yo ben ki brui ki kongres i nga onga lakam no nga lo sedang nanga penyuk lusi ngala to election ite da hab mare nei ni se selong se konstitusi usaha se konstitusi dini kama cipna konstitusi ke yang na de sima kini ka kebu upan ke jingker ku kerdo he pertunjang ke parti yo ma amlang kamu manu kandidat yang ini kani pan ke jing kersan upan ke jing duai ne pi ma upan jing duai ne pi wo e wan ne ke ski to ke jing sedang yo ma amlang hakaluti ke jing lai yo yo cakri ke pai ba ubru ba ubru start kamu me pi nga wo saki wo dai purelang top na do ke school do ke college de yo ubru biang ite daw jet ye kani ke parti yang ikan ni ki kandidat ki wo biang sudah ki kandidat ki wati pruti play ki kandidat wati hero ek partai ki kandidat ki biang ka jing start ka jing tip klemar tena ento ulai krong surok ento ukre kontraktor mamamlang ento ukre kontraktor ento unono kamoman ki kanni MLE loju kontraktor loju nongkrong loju kelain loju kaman kanni ite daw kerpadi bi siapa persefriang kamu mamamlang man ki bru ki sakit yo ko bru ki cai bru yang i uman ka wasakit pi man ki pilas pi man pi kam kini ki knong ke yang i ki wasakit entok wa ye ka rb entok wa ye ka bru thet ha imtok ki chor le ni ki dok wa ye ka bru thet mo chapang ka parti chapang ka ni ka tai man iklam pi waru npp la omu ka kongres ko pha oh wambiang tu MLA wambiang tu presiden wambiang tu pala wambiang tu MP maman demi kini parti om ki wambiang para MK ki parti ko biang sudah citain ni kita ki kabinet ki emetai bon ki reject na kongres popon ini kini ko emetai kan ni basa kongres so to ki pro ki solid ki wa creston klamar tino jobi upoi ha ka bor ka ato power poli do ko kongres hi ka wa I omi iu ya le election ni he kechat yang ke parti ni im join kti with NPP im join kti with UDP im join kti kino kena ke parti iu le semen no bukan dari hakin group house it wo job ele klamar tena